Mentah kasngi kaseng Jaintia Students Union bat ka Jaintia National Council kilalit ban ajing kershan ya uba Marshall Biam uba la pelong ya kajing ki da ka basya tangan ban dawa na ka sorkar ban pelaj no ya ka kamti doyong usamla Nil Kia Mukhim General Secretary ka Jaintia Students Union ulayat hu uba mentah kasngi kilalit ban aj kajing kershan ya uba Marshall uba la shim ya kajing kit kli ban pha ya ka kubor sya ka sorkar da ka ba pelong ya kajing sya tangan ba ka sorkar ka de ban pelaj no ya ka kamti doyong ha Meghalaya unong yalam ka GSU uloong ba ka jingshong syaat ngan jong uba abiam kala kenjo sya ka prasngi bat na ka jingyu i jongki ha ka ni ka jingle jingo menta ka sngi utai usamla orang don ha ka bormet ka babet babiang henrei ka basosi kalong ba ka sorkar Meghalaya kale kelut ya ka ni ka khubor ka ba uni usamla ukwa ban pha unong yalam ka GSU ula terwa sya ka sorkar ba ka dei ban khot no ya ka jingya kren lada don shifau teli kimat jing dawa lada priang tang ka wei aru kanon ra ya ka jing mentoy namar ka dei ka an henrei ban shus ngap jar kalong ka ba amla ban pedang henrei kihap hapo ka kernet bahan rio badon kam ya ka jingyada kum kirit pan hadin wa da yu ye ka tu ka jing pembana no wiu konro rangba wa em hapo ni ka chnong hapo district east Jaintia Hills yang i ma Marshall Biam the chim skit we ka ta jing kit kli kamu wi no teu nong rak khubor che ka sarkar Meghalaya yang i nai banta wo dawa ya kini kerja kepo kuba kini kinong Jaintia wa i kinong Jaintia wa jo imi wa jo ya ke wa he ke ye umur ong hadin wa ju de lai sakit nyau prata ligi sngi wa ni kunro nang use keto uburu wa biang kata fitness ti chai nang te mem yu trot ye hado kate handrei ko yi man concern i open nyau benyau i le ni kam ki leader kinong mi khman de banta yong pai ba kham tam yi ki NGO gu jo pai ga bha ga miet the use kiat wa sarkar Meghalaya man khlot ko hajing to wa kani ga message ko ni khunru de leu ko pen kemoy nga house name ar hajar khat phra haipor wa chief minister yang idang man MPU tipor wanu chapo ga district yang i de kalam pen be jo le haipor wa to wa ada wanu ka kerdan chief minister daw yo ki paj ba yang i wai yu muyong daw yo ki paj ba yang i yaki yaksar ka mojo le henrei how are you when i wato wala khat artli gisnem ki jing cha pen be we yo ile wa naliang yong sarkar MUA2 hidi por wa yalam do Dr. Mukul Sangma chemi wato ki de chim ki mensin ko do tenga ka jingli yong ngai ka sarkar Meghalaya hakawon ko rukom we skat won tali ki mensin go phi daw chimpi ne benta ka ni ka hok na loro de chimbi ka hok yang pi ki wuduk miok ki simenta kam wada ya kalam muma Marshall Biam de ong wato wa na leng yang ko sarkar ilat ko du ye kita ki high level ku yo simenta hamdu moyong kirit kiria ki buru ku imja po de jit mosle ki buru ku imja po haki dukan cha ki wuju im gi use kiat wato wa hier kata ka yo ko kon mi kita ki si ki sang mi batai hapok ni ka East Jaintia Hills district yang i dan ite daw ngana liang yang i ki artli ki sen bahalang go pai ka bahaga miet yang Jaintia Hills liang yang Jaintia National Council kamjo ka Jaintia Student Union chim ye kani ka jingkit khli wato ka sarkar tok ko por ye phi wom to de pen bit phi ye ki bru Jaintia to bun to ki bru go start te daw ngau ong ye phi la phi dang yai pen bit phi kam ni la phi dang yai le phi ni kam phi ko mo wato wa i mem chong klikti idawi khun yu pi siao thu i jing im yong i chisenu i mini prathai chisenu yabi ni te daw chim wa gani ga message we ni liang yong pi government siao ba chim no ya ga jing ba kala ko pi de pen bit pi khun no che ga jing ya kalam pediang sal si phaw li pon i pi pediang bang si pon ar pon kamu ni khun ro we cha tangan hini da ong ula da sarkari khut ya kalam ga ila da sarkari pediang ko si pon ar pon siao thu im bi ga sarkar pediang ro ni ba ga an de ka an im bi penggerak kam ka ro ngai te te daw ngau ongo la pi perchang pi silent la pi perchang pi na lor bertu cha pi ga hok yang i su tu pi sa jing im yang i pengkemui i wato wa manda kai ga snam la ni mana ya ki i da kata ga rukom go pi imiu pediang we mem tin ye kata ga patok yang pi na poi ga por ya pi wato pi daw jinjar pi na poi ga por pi daw jinjar pi kontrol ni baile ka sup ka san ka bahaga miet chong go khon khonro yang girlum Jaintia takani man go ga message ya pi government of Meghalaya siao thu i to chibon kita kijing e gu phi mi pi palai henrei
i emile hapo katega 6 chidil ko ker ko dai I ko pai ko yu I girit pai indigenous people go ong yu em hapo gini ka chatai lam po north east yong I tenite daw nga naliang yung general secretary yung Jaintia Student Union kamju la yu sambor man president yung Jaintia National Council ipa ga message pi ka sarkar nya ba respond pediang ya gani ga message ko ni kunro de le u da pa chapi